Uma nginibingelela ngithi nje angazisa abantu abangenayo ishow, abangenasiqinisekiso ukuthi kuhambani. Ngeyi-2 zika-May lapha eCarnival City kuzobe kune-event i-Blue Nation Festival. Last year bekuyi-15 years of the Blue Nation celebration. Bekuyi-event yokuqala lapha eNingizimu Khuzwayo nje ukubungaza uhambo lwakhe leminyaka ewu-15 abakhona endimeni. Wakuveza-ke ukuthi yena-ke umcimbi ungabuya and ube nakwezinye iy'ndawo. Nangempela-ke uye wakumemezela-ke lokho uMnumzane Mpungose. Kwavela ukuthi ngeyi-2 kuzobe sekunjalo and amathikithi angazi noma azobe sethola azothola kule nyanga kodwa le uFebruary abantu bebheke ukuthi angisanayo ishow whether i-2 February or i-28. Ngesikhathi ngenze le video-ke angibanga ngisaycheck-a kodwa-ke ama-video adlulile information enjengale ikhona and ne-post ngizoyi-attach-a lapho nezinto azisho uKhuzwayo ukuyi-confirm. Right, indaba-ke ikuphi? Indaba ila kusele 2 months before kufike i-2 ngiyabheda kusele 3 months. Shuthi umuntu una 3 months ukuthi yena aziprepare azihlelele. Siyazi ukuthi-ke isizwe sakwaGuqu isizwe esikhulu kakhulu, sinama-branch amaningi. Ama-branch afike nako-Cape Town, afike nako-Swaziland, nako-Zimbabwe akhona ama-branch lapho under isizwe sakwaGuqu. So kubalulekile kakhulu ukuthi yena abantu abaziyo ukuthi bona baney'nduna abangaphansi kwazo abasebenzisana nazo behlele iy'nto zabo ngendlela e-right. Abantu abanamandla abazokwazi ukuthi yena bebekelele kahle bazofinyelela laphana ngoba kuya ngothando lokho abantu abayokwenza. Kuba into enhle kakhulu futhi uma abantu befikile laphana ngoba bengena ngombala o-blue. Siyathemba ukuthi nakulokho kuzohamba kahle, siyathemba futhi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuzoba sezingeni njenga last year. Umcimbi last year wahamba kahle kakhulu, kwaba yintokozo enkulu kakhulu ukubona into ehlele uKhuzani ngesikhashana esifishane kangaka wakwazi ukuthi ayenze iphumelele. Nanokuthi wakwazi ukuthi athole uxhaso lapho alithola khona bemsize laba abalula isandla. Kwaba into esiyibonayo ukuthi cha isebenzile nanokuthi kugcina umcimbi ohamba kahle. Kwaba kuningi okwenzakalayo laphayana-ke. Asazi ukuthi uKhuzwayo uhlela kanjani ne-team yakhe nanendlela yokuqasha abantu abanjengo-MC. Ngaye ngakhala kancane ukuthi yena kusabona nanomuntu nje oyedwa nje osaphothayo uMr Mpungose laphayana, noma ngathiwa umuntu u-MC ngabe uyini kodwa owenza something, uyabona. Singakujabulela nakulokho siphinde sibabone abantu esibaziyo ukuthi yena bayamlandela uKhuzani, bamthanda kakhulu, benza amavidiyo amaningi akuphusha umsebenzi kaKhuzani. Siyakuthokozela futhi ukuthi sibabone abantu abazoba khona laphayana ngoba kumele bafowethu akuqamba kumele uma kunento i-event ekanjena kube khona abathize noma kuthiwa ababili abayobhenefitha ngokuthi yena balandela uKhuzani since i-event ikanje kuyi-Blue Nation Festival. I-event yenzele bona ini abalandeli bama-Blue. Ngajabulisa ukuthi kubonakale nabanye nabo bekhuphuka empilweni beye phezulu bephakame. Kwasala kancane nje wamenyezelwa nge-last day ukuthi umini yakhuba bazobu-eda laphana. Ngangibuka nje ukuthi kuzoba into kanjalo kwenzelwa nina kodwa nina nine-talent. Kuno-MC phakathi kwenu kodwa akekho umuntu usezokhethwa wakhethwayo. Siyathemba ukuthi kulokhu bazokuthi xaxa abantu kuyesikhona mhlawumbe nokuthi-ke sesiqalile-ke sesiyamtshela-ke uMr Mpungose ukuthi akenzeni event afisa ukuyihlelela abalandeli bama-Blue Nation. Cha, sekukubheka nje ukuthi hey sebeyihambile abantu indlela. Baningi abalandeli sibabona nabo amaqhawe abo athize nabo ebasondeza eduzane ngoba ebabona ukuthi umsebenzi othize bawenza kahle and abantu bayabathanda bane-impact online. NokwaKhuzani-ke siyafisa ukuthi kwenzeke-ke lokho. Ukuhlela-ke ukuhamba kuyadura, abantu abazi ukuthi kudleka imali engakanani. Uma usuka nje emakhaya imali enkulu kabi ezodleka. Kwathifu nihamba no-2 nisuka lapho enisuka khona niyobhukha ihhotela ilanga le-event. Uyabona nje ukuthi imali enzima kabi kodwa abantu abaningi bayakwenza lokho behambe befike kwi-event, befike futhi bephephile ingekho into ebahluphile ngoba besuke beyoseka
umculi abamthanda, iqhawe abaneminyaka belilandela ngoba lo qhawe suke libenzela kahle. Kodwa nje abantu kumele bekwazi ukuthi la Sindo Fire Soweto TV wonke ama-update esicabanga ukuthi azovela sizowaveza konke abalulekile. Angazi uKhuzani Themba lakhe bazoqala nini ukuveza ukuthi nabo abaculi abazobaqasha, nabo MC, nabo abaxhasi, asazi uzoqala nini ukuveza lokho. But as soon as kwenzeka lokho, nathi sizobuya khona la sizonitshela ukuthi okay, sekuedwe bani, ubani osekhona. Usazohamba-ke enze nama-interviews ema-radweni uKhuzani epromote umsebenzi wakhe. Angazi ukuthi azoba khona nama-activation njengoba kuhlele kwenzeka kuyigcwalisa Spring Picnic. Kodwa khona-ke ukumaketha umcimbi uyakwenza uKhuzani, niyamazi umandla kakhulu uKhuzani kwi-marketing, nimbone ukuthi usebenza ngokuyikhandla kangakanani. Kodwa nje okunye okuyovela sizokukhuluma-ke khona la. Uma-ke sekhona amathikithi ayashesha ukuphela. Kuyenzeka umuntu athole imali seku-late, athole imali uthole amathikithi aphelile, uyabona. Nalapha kuthengwa ngama-row laphana ukuthi u-row. Kuyenzeka ukuthi amathikithi ase-available la uthuthi manje abaculi sababoni kahle, understand ukuthi la lapha phansi futhi wena abaculi bakubuka phezulu ekhanda, yabona, uthola ukuthi awusababoni kahle. Phela leya ndawo leyana wena ujabulela ukuthi maybe uthole amathikithi asefront kanti awukwazi nokubabona abaculi, bazokubona ekhanda, understand ukuthi awusababoni kahle. Kanti indawo etheka ukuphama kancane ukuthi i-comfortable, uzokwazi nawe ukuthi uthatha amavidiyo uyipostele wenze lokho okwenzayo TikTok wakho nako-Facebook nako-YouTube uma uthandayo. Thina abantu abanjengathi-ke asazi noma sigcina sivelile, kodwa-ke ukufisa akufani nokwenza. Asazi ukuthi siyovela yini, kodwa ngelinye ilanga uma into esiyenzayo mhlawumbe nayo isithe ukupholisheka kancane, isithe ukuba ngcono, sekunebanga elithize nathi silihambile elibonakalayo, siyathemba ukuthi siyoke sivele kweminye yama-event or kweminye imicimbi yakhe uKhuzani, sibone ukuthi ama-ins and out kuhamba kanjani, abantu beperform stage. Ngoba nje masenza amavidiyo lapha suke siwenza nje just ukuthi siqwashise abantu, si-inform abantu ngezinto ey'thize. Asikaze sikucabanga ukuthi senze enye into engale ngoba nibona nani-ke umuntu ukuthi usazama impilo, uyaphusha amatoho lapho nalapho. Kodwa-ke ekugcina kosuku sisuke siletha-ke amavidiyo or i-content esicabanga ukuthi mhlawumbe nisuke niyidinga, nisuke nifuna ukuyibuka ngaleyo ndlela leyo abanye beyilalele. Kodwa nje maybe ngelinye ilanga asazi uma kuvuma-ke impilo nesimo kwesivuma-ke mhlawumbe kuyokwenzeka lokho, we don't know, hoping that it will happen eventually. Ilokho nje ngikufisayo lokho ekucabangayo. So ama-update-ke izinto ey'njengale event ayoba khona la, siyokhuluma futhi. Niyazi-ke na last year sasilokhu siphusha-ke khona la ekhaya and sibonga kakhulu ukuthi ibanga eselihambayo, cha, ukwesekeka nakuveza i-support enkulu kakhulu. Sithembe kulo nyaka futhi masilokhu sizonitshela ngezinto, sizonivezela ngolwazi oluthize olwezakalayo, nibe interested, nibe glued kumafoni wenu, nibheke ukuthi okay, uKhuzani uphostile, mhlawumbe senifuna amavidiyo, double check, kube into kanjalo. Abantu kube check-ke online ukuthenga amathikithi bafowethu ngoba sometimes kuba ne-challenge. Ngakwesi sikhathi uyothuthi awusakwazi ukungena, sekugcwele kakhulu, abantu bayathenga amathikithi futhi i-system usakwazi ukungena ngekhathi ey'thize. Abantu bebe-careful bekubheke nalokho-ke. Kodwa-ke yilokho bese ufuna ukusho njengamanje, akukuningi kakhulu-ke nje besizobika nje ngendaba yokuthi i-event iyeza ngey'2 zikaMeyi. Amathikithi-ke azodayiswa-ke kungekudala-ke abantu bawathenge-ke, niwathenga amagruphi akukhathalekile. Kunama-Blue Nation asemzanzima-ke benza amagruphu ehlanganisa indaba yamathikithi ukuthi abantu bazohamba beye le eCarnival City. Basebenza kahle kakhulu, niyabazi nibabone online ku-TikTok bezama ukuthi benzele uKhuzani iqiniso ukuthi i-event yakhe iyobe i-success. Labo bantu laba babongwa, bangazi why bengabonga because basuke benza umsebenzi omkhulu abangawubhadalele ukuthi nje bayathanda ukwenza. Kunabantu abaqashwayo bekhokhelwa imali besebenza, kodwa bona benza umsebenzi omkhulu onzima kakhulu. Kodwa-ke sibabonga-ke nabo, inkosi ibabusisake ukuthi bethole amandla nabo nasey'mpilweni zabo-ke bekhule ngokwempilo. Lokhu ngenza ukuthi engifuna ukuzokusho nje njengamanje-ke, kodwa-ke sizobuya-ke la sizoni-update-ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani ngayo-ke i-event-ke i-Blue Nation Festival ezoba seCarnival City ngey'2 zikaMeyi 2026. Sale kahle.